Mbere ya World Cup cyangwa se igikombe cy'isi, football yari isanzwe ikinwa mu mikino ya Olympique, ariko nta rindi rushanwa ryari ryarabashije gukurikiranwa nk'iyi football pe! Iyi football yari ikomeye cyane. Iri rushanwa noneho ry'igikombe cy'isi ryaraje rihindura ibintu byinshi ku isi. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri n'umunani, FIFA yafashe icyemezo cyo gukora irushanwa ry'isi ryihariye, niko igihugu cya Uruguay cyaje gutora nk'aho ari cyo gihugu cya mbere kigiye kwakira iki gikombe cy'isi. FIFA yabipanze mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda makumyabiri n'umunani, ariko biza gushyirwaho mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu, nibwo umukino w'igikombe cy'isi cya mbere mu mateka y'isi yaje gutangira, hari mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu. Cyabereye mu gihugu cya Uruguay. Gusa nubwo cyabereye mu gihugu cya Uruguay, iki gihugu cya Uruguay nicyo byarangiye gitwaye irushanwa rya mbere ry'igikombe cy'isi muri football, kandi nacyo cyari cyaryakiriye. Uwo munsi wabaye intangiriro y'amateka mashya ya football ku isi. Kuva ubwo World Cup yabaye, irushanwa rikomeye cyane cyane ku isi, niryo rushanwa ry'icyubahiro ahubwo riruta ayandi yose muri football. Igihugu kibashije kwegukana iri rushanwa kiba cyanditse izina pe! Mu mateka y'isi yose igihugu kiba cyanditse izina. Finale y'igikombe cy'isi ni umukino udasanzwe pe! Uyu mukino niwo wa nyuma uhuza amakipe abiri aba asigaye. Iyo amakipe anganya bakina extra time. Iyo bikomeje kunganya no muri extra time, iyo bakomeje gukina n'ubundi aya makipe abiri agakomeza kunganya, baza gutera penalty. Ikipe imwe akaba ariyo iza gutwara iki gikombe, gusa n'ikipe ya kabiri nayo ibikombe kuko nayo hari ibihembo nayo icyura. Ibi bituma finale y'igikombe cy'isi iba umukino w'igitutu kinini cyane, umukino umwe ashobora guhindura amateka y'igihugu cye cyose. Niyo mpamvu abantu benshi bawukurikira cyane cyane mu buryo bukomeye ku isi yose pe! Mu mateka y'igikombe cy'isi, ubundi ibihugu 8 nibyo byatwaye igikombe cy'isi gusa kuva igihe cyatangira umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu. Ibihugu 8 nibyo byabashije gutwara igikombe cy'isi. Ibihugu harimo igihugu cya nababwiye cya mbere cya Uruguay cyagitwaye ku ikubitiro ku gikombe cy'isi cya mbere mu gihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu, akurikira Ubutaliyani, Ubudage, Brazil, Ubwongereza, Argentine, Ubufaransa na Espagne. Iki gihugu cya Brazil nicyo gifite ibikombe by'isi byinshi. Brazil nicyo gihugu cya mbere gifite ibikombe by'isi byinshi, aho imaze gutwara ibikombe by'isi bigera kuri 5, naho Ubudage n'Ubutaliyani byo bifite ibikombe 4. Ubudage n'Ubutaliyani bwo bunganya ibikombe by'isi. Argentine igakurikiraho ifite ibikombe 3, naho igihugu cya Uruguay n'Ubufaransa bifite ibikombe 2. Ubwongereza na Espagne buri gihugu cyose gifite igikombe kimwe. Nkuko nababwiye, iki gihugu cya Brazil ni igihugu cyihariye cyane cyane kuko aricyo gifite ibikombe by'isi byinshi, kandi akaba aricyo cyitabiriye igikombe cy'isi inshuro nyinshi cyane kuva iki gikombe cy'isi cyatangira. Ibi bituma ifatwa nk'igihugu kirenze ibindi byose mu mateka y'irushanwa rya football. Naho rero Ubutaliyani n'Ubudage cyangwa se Italy and Germany, nazo zubatse amateka akomeye cyane kuko Ubutaliyani bwatsinze igikombe cy'isi inshuro 4, buza gutwara igikombe cy'isi inshuro 4 kuri finale. Ubudage nabwo bwaje kugitwara inshuro 4, kandi nabwo bwageze kuri finale inshuro nyinshi kurusha abandi, nubwo hari aho bwagiye butsindwa ntibwatwara igikombe cy'isi. Igihugu cya Argentine nacyo gifite amateka akomeye cyane, nubwo cyegukanye igikombe cy'isi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo irindwi n'umunani, gikurikirwa mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na gatandatu. N'ejo bundi murabyibuka mu mwaka w'ibihumbi 2022, iki gihugu cya Argentine cyegukana igikombe cy'isi. Umunsi Messi yakinaga birangira cyuye igikombe cy'isi. By'umwihariko rero ni iki gikombe rero maze kubabwira cyo mu mwaka w'ibihumbi 2022, ubwo iyi Argentine yatsinze igihugu cy'Ubufaransa kuri penalty, barenze ya minota 90 ya mbere, barenze iminota 45, barenze ya extra time muri penalty birangira ikipe y'igihugu ya France cyangwa se ikipe y'igihugu y'Ubufaransa itashye nyuma y'uko yabanje kunganya ibitego 3-3 mu mukino wose, nyuma baza gutera penalty barabatsinda. Naho igihugu cya Uruguay cyo cyanditse amateka birakomeye cyane. Iki gihugu cya Uruguay cyaje gutwara igikombe cy'isi bwa mbere mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itatu nk'uko twakomeje kubivuga, ndetse inongera gutsinda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu, ubwo yari ikiriye igihugu cya Brazil mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu. Iri rushanwa ryaramenyekanye cyane ndetse riza no guhabwa izina bita Maracanazo. Igihugu cy'Ubufaransa cyo kwa Emmanuel Macron nacyo gifite ibikombe by'isi 2,
Ubufaransa bwatwaye igikombe cyabo cya mbere cy'isi mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani. Hari hashize imyaka myinshi igikombe cy'isi gitangiye kuba, ariko ntabwo Ubufaransa bwari bwakagitwara. Kiza kongera gutwara igikombe cy'isi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani. Esipanye yatsinze rimwe yo mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi. Ni umukino wari uzwi cyane kubera uburyo bwayo bwo muri Esipanye bakoresha bakina. Ubwongereza bwatwaye igikombe cy'isi inshuro imwe gusa, ni mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na gatandatu. Nubwo ibikombe byari bike, amateka yayo mu mupira w'amaguru ni maremare cyane cyane, dore ko ariho iyi football yatangiye, ngira namwe murabyumva. Nawe uri kunyumva najya nkubwira ngo hari ibihugu byinshi cyane byagiye bigera kuri finale ariko bitigeze bibasha gutsinda, harimo nk'igihugu cya Netherland, igihugu cya Hongiriya, igihugu cya Czechoslovakia, Suède, Croatia. Kugira Croatia ibintu yakoreye igihugu cya Argentine ejo mu gikombe cy'isi gishize, namwe murabizi. Ibi nabyo byanditse amateka akomeye, nubwo ibihugu byarangiye bitigeze bitwara igikombe. Mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo itanu, igikombe cy'isi cyari gifite uburyo budasanzwe pe, nticyari gifite finale isanzwe, ahubwo habaye itsinda rya nyuma ry'amakipe ane. Umukino wahuje ikipe y'igihugu ya Bulgaria n'igihugu cya Brazil, n'ubu usanzwe waje gufata nk'aho ariyo finale ya nyayo. Uko imyaka yagiye ishira, igikombe cy'isi cyagiye cyaguka, kugeza ubwo mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri, yavuye mu makipe 16 igera kuri 24. Igikombe cy'isi mbere y'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo inani na kabiri, igikombe cy'isi cyakirwa ibihugu byajyaga mu gikombe cy'isi byabaga ari ibihugu 15 cyangwa se amakipe 16, nyuma biza kugera ku bihugu 22 cyangwa se amakipe 28. Hanyuma kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda n'umunani, aya makipe cyangwa se ibihugu byaje ku bihugu 32. Ibi byafunguye amarembo ku bihugu byinshi byo muri Afurika, ibihugu byo muri Aziya, muri Amerika y'Amajyaruguru hose, ndetse no mu gihugu cya Oceania. Kuvuga amakipe menshi yatangiye kugaragaza ko nayo ashoboye kwitabira irushanwa ry'igikombe cy'isi, hari amakipe menshi nayo yaje gukomeza kwiyerekana. Igihugu cya Cameroon, igihugu cya Senegal, igihugu cya South Africa, South Korea, igihugu cya Costa Rica, igihugu cya Maroc n'abandi benshi bagaragaje ko football ari umukino w'isi koko. Ubwo bitabiraga igikombe cy'isi nabo bagenda bagera kure. Iterambere ry'ubundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, Morocco mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri yanditse amateka akomeye cyane. Yabaye igihugu cya mbere cyo muri Afurika cyageze kuri semifinali ya World Cup. Ibi byatumye Afurika nayo imenyekana ndetse ihabwa ishema rikomeye cyane. Murabizi ejo bundi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri, igihe Maroc yasezeraga ikipe y'igihugu ya Portugal. Gusa nubwo bimeze gutyo, nyuma y'ibyo byose hari football y'abagore, kandi nayo ifite amateka akomeye cyane cyane ku isi. Nubwo abagore babanje kubuzwa gukina mu bihugu byinshi, uko imyaka yagiye ishira umukino wabo wagiye wubahirizwa kurushaho, kandi ubu ngubu igikombe cy'isi cy'abagore nacyo kirakomeye cyane pe, nta kintu wakinenga kuko kiraba kandi kirakomeye cyane, kandi kirebwa n'abantu benshi ku isi yose. Ubundi nk'uko twakomeje kubivuga, ushobora kwibaza ngo uyu mukino wa football ese amategeko yayo ni ayahe, ukinwa gute, ibintu byinshi ugakomeza kwibaza ibintu byinshi. Ubundi football ikinwa n'amakipe abiri, buri kipe igomba kuba ifite abakinnyi 11. Intego yayo y'iyi football ni ugutsinda ibitego byinshi kurusha indi kipe. Ikipe imwe igomba gutsinda ibitego byinshi kurusha indi kipe. Umukino ugira iminota 90 w'ikipe. Igice cya mbere ubwo nawe urabyumva kiba gifite iminota 45. Abakinnyi bakoresha cyane cyane amaguru, ariko bashobora no gukoresha umutwe, igituza cyangwa se ibibero. Umunyezamu niwe wenyine wemerewe gukoresha amaboko muri uwo mukino wa football, kandi ibyo akabikora gusa ari mu gace k'izamu rye. Nta gace cyangwa se nta hantu umunyezamu agomba kuba ari agafatira imipira yose bamuteye ataharenze. Iyo yaharenze aba agomba gukoresha amaguru, nawe aba yabaye umukino usanzwe. Football ubundi ifite amategeko 17 y'ingenzi. Ayo mategeko ashyirwaho kandi agakurikizwa, kandi agacungwa neza na cya kigo nababwiye bita FIFA cyaje gushingwa ngo kibungabunge ese football ikorwa gute ku isi, ese tuzajya dukora iki, abakinnyi tuzatubahana gute, ibihembo birimo gute. Hariho ibintu by'ingenzi birimo offside, penalty, amakarita, substitution, VAR n'andi mategeko menshi agenga uyu mukino.